Dobar dan svima, ja se predstavim. Ja sam Predrag Jovančić, redovni profesor sa Rudarsko-geološkog fakulteta iz Beograda na katedri za mehanizaciju rudnika. Pošto vidim da je kolega već pričao na srpskom, ja sam čak bio pripremio i tekst i na makedonskom. Ali mislim da je bolje da se držim, sigurnije mi je nekako da se držim srpskog, da vam ispričam neke stvari vezano za neke pametne tehnologije, digitalno rudarstvo i neko prediktivno održavanje, ali sve u svetlu industrijske revolucije 4.0 koja je trenutno aktuelna, ali i industrijske revolucije 5.0 koja već kuca na vrata, pogotovo kod velikih, da kažem, svetskih i rudarskih kompanija, a i da kažem drugih kompanija koje drže do sebe. Kod nas to još na ovom području još nije zaživelo. Profesore, ja se Molim. Može nešto, audio nema ili samo mene takav mi? Da pričam glasnije, navikao sam ja u amfiteatru da pričam glasnije, nije problem nikakav. Ne znam da li... Može i ovako. Kolega Sarafimov mi je u četvrtak uveče isto davao mikrofon, tako da je sada nastavlja. Hvala. Evo, krećemo, da kažemo, od podnaslova prediktivno održavanje 4.0. Kao što vidite na ovoj slici, istorijat, da kažem, održavanje uopšte opreme kreće od, ajde tako da kažem, prve industrijske evolucije, ili ajde da govorimo o efikasnosti, znači od nekog reaktivnog održavanja pa do nekog održavanja koje nas možda očekuje u budućnosti, to je takozvano samo održavanje opreme. Verovatno to možda u rudarstvu neće zaživeti još sigurno određen broj decenija, ali to ne znači da će ove mlade generacije možda i ne, možda će i dočekati, da kažem, ovakav način. To je sve povezano sa automatskim sistemima, sa robotikom, sa inteligentnim sistemima, koji će sigurno, na kraju krajeva u nekim kompanijama je to i krenulo, pogotovo kod ovih velikih kamiona dampera, što je malo pre jutros pričao, mislim i profesor Panov, čini mi se. To su začeci neki, to ne znači da će to kod nas, da kažem, da zaživi, jer na kraju krajeva sve je vezano i za profit. Moderno rudarstvo, da kažem, pametne tehnologije iziskuju, da kažem, sigurno jedan mnogo kvalitetniji i ozbiljniji pristup, uzimajući u obzir sve, da kažem, danas dostupne tehnike i tehnologije, a pogotovo one koje su zasnovane na veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju. Ja ću ovde pokušati u kratkim crtama da povežem dijagnostička ispitivanja na opremi, konkretno rudarskoj opremi i mašinsko učenje i otprilike da naglasim gde se može očekivati najveći problemi u primjeni, da kažem, odnosno spoju ovih dveju oblasti. Kao što vidite ovde, cilj neki, da kažem, uvođenja prediktivnog održavanja je takozvano propisano održavanje, prescribed održavanje. Ono je zasnovano na upravljanju imovinom, takozvano asset managementu i veštačkoj inteligenciji. U ovom slučaju sigurno tu treba dodati i određene dijagnostičke ispitivanja i istraživanja. Najčešće su to online istraživanja, znači već određeni senzori ugrađeni u opremu, odnosno u onu opremu koja ima, da kažem, određen veći značaj. Zašto je ovaj sistem ovako zanimljiv? Često, ja mislim da je danas često upotrebljena reč kognitivni. Ovakav sistem ima, da kažem, tu takozvanu kognitivnu moć, znači moć da sam misli. Normalno, do toga ne bi došlo uopšte da čovek, da kažem, sa svojim stečenim iskustvom i znanjem nije utkao svoja znanja u ovakve sisteme. I zato, da kažem, postavljamo odnos
vezano za industriju 4.0. A vidjet ćete industrija 5.0 će napraviti jedan iskorak, da kažem, što se tiče ovakvog, da kažem, pristupa. Da. Čime se bavi, da kažem, prediktivno održavanje? U principu, prognoziranjem kvarova, definišući određene dijagnostičke aktivnosti od značaja za određenu grupu gradnje konkretno na nekoj rudarskoj mašini, znači merenje vibracija, korišćenje termalnih kamera, ultrazvučnog ispitivanja i tako dalje. I ono što je vrlo bitno naglasiti, pogotovo za kasniju primjenu veštačke inteligencije, odnosno mašinskog učenja, i vidim da je kolega Serafimov pisao o Pythonu, znači izuzetno veliki broj podataka se traži za primjenu ovakvih sistema. Zbog čega? Da bi mogli, da kažem, na osnovu algoritama kojima se bavi mašinsko učenje, definisati određene obrasce ponašanja određenih, da kažem, parametara jednog sistema. Zašto? Da bismo mogli na što kvalitetniji, što bolji način da predvidimo probleme, da definišemo čak i vek trajanja određene opreme. Mi na fakultetu smo imali čak i jedan, ajde tako da ga nazovem, dijagnostičko-istraživački izlet, hteli da definišemo životni vek noseće čelične konstrukcije jednog velikih, da kažem, rotornih bagera koji rade u Elektroprivredi Srbije. Mislim da smo na dobrom putu, to iziskuje, da kažem, izuzetno veliki broj podataka, a vidjet ćete, na kraju ću reći koji su tu u principu najveći problemi da bi ti podaci koje smo pretvorili u informacije preveli, da kažem, ka mašinskom učenju, odnosno određenom, nekom paketu. Šta, da kažem, koji su benefiti ovakvog održavanja? Prvo, smanjuje se izuzetno vreme potrebno za sprovođenje određenih aktivnosti na procesu održavanja. Pored toga, izuzetno se smanjuju troškovi, jer vi čim smanjujete vreme određenih aktivnosti, strašno smanjujete i troškove koji nastaju u sprovođenju, da kažem, ovakvih aktivnosti. I normalno, ovo može da se poveže sa identičnom opremom. Šta hoću da kažem? Površinski kop Suvodol ima bager SRS 2000, površinski kop Drvno ima bager SRS 2000, Tamnava Zapadno polje u Kolubari ima isto bager SRS 2000. Normalno, ako bi se povezali sa određenim iskustvima jednog, drugog, trećeg, petog bagera, koji ima iste performanse, verovatno malo različite radne uslove, sigurno da se može doći do određenih informacija koje mogu poslužiti ljudima koji se bave proizvodnjom, odnosno koji se bave eksploatacijom i održavanjem te opreme. Normalno, da kažem, ova metoda u principu treba da sadrži neka 4 osnovna koraka. Prvi je normalno definisanje određene infrastrukture, znači senzori koji će da skupljaju podatke i tako dalje. Zatim, ajde da kažem, skupljenje tih podataka i pravljenje, da kažem, nekih data, nekih, ajde, sad mi stade, skupljenje, da kažem, podataka, da kažem, u nekom određenom kontekstu vezano za održavanje opreme, normalno za stanje i ponašanje određene grupe gradnje ili čak i cele mašine, i normalno uvođenje, da kažem, to ili spoj sa inteligentnim sistemom, da kažem, i to sve, da kažem, u definisanje nekih obrazaca u nekom real-time vremenu. I tu bi u stvari trebalo da se nađe konekcija između veštačke inteligencije, odnosno mašinskog učenja i sprovođenja određenih aktivnosti dijagnostičkog ispitivanja. Ovde na ovoj slici je data arhitektura prediktivnog održavanja 4.0, gde vi u principu, da sad ne tumačimo mnogo ovu sliku, ali u principu ono što se
može zaključiti, da kažem, iz ove priče, ovo što je, da kažem, napisano, vi jednostavno ova prediktivno održavanje omogućava predviđanje onoga što je ranije bilo nepredvidivo. To je veoma bitno ako uzmete u obzir da zastoj na rudarskim mašinama, rudarskoj opremi znaju da budu i po više dana. A zamislite vi sada da, ja ne znam sad kako je, na primjer u Suvodolu, ali u Elektroprivredi Srbije sat zastoja na ugljenom sistemu košta 10.000 evra. Sat zastoja. I sad zamislite da sistem stoji 3 dana. Znači, plus, da kažem, vreme zastoja, plus cena, troškovi opreme koji treba da se zameni, tako da to su, da kažem, ogromni novci. Zamislite vi sa uvođenjem, da kažem, ovakvog sistema i opažanja, dijagnostikovanja i na kraju krajeva nadogradnja sa veštačkom inteligencijom, šta može da se postigne i šta može da se dobije uopšte u rudarstvu. Ovo su, ja sam slušao danas jutros šta je moderno rudarstvo i mogu da vam kažem da se ne naljutite, nisam baš bio mnogo zadovoljan sa govorom određenih kolega šta je to moderno rudarstvo, šta je rudarstvo 21. veka, kako treba da se, hajde tako da kažem, da se postave rudarske industrije Makedonije i, na primjer, i Srbije. Sigurno da tu treba tražiti, ima, da kažem, dosta mesta gde može da se vrši nadgradnja, da kažem, cijele ove priče, a jedna od stvari gde se posebno naglašava kod ovih velikih, da kažem, rudarskih kompanija, kako valorizovati sve to, kako jednostavno to primeniti i dobiti određen benefit. Ja mislim da tu malo svi, da kažem, zastajkujemo. Šta je, da kažem, koji su to osnovni principi industrije 4.0, odnosno prediktivnog održavanja 4.0, koje je potpomognuto sa određenim dijagnostičkim metodama? Normalno prvo treba definisati, da kažem, politiku održavanja. Normalno politika održavanja je različita, da kažem, i za različite rudnike, i za različite kompanije, preduzeća, tako da mi ne možemo da imamo jedan uniforman stav kako će biti održavanje u jednom rudniku u Makedoniji, drugom rudniku u Srbiji i tako dalje. Ovde, verovatno vi već znate, koji su to osnovni elementi, da kažem, ovog industrije 4.0, ili ajde da kažem nekako niži jedan nivo, to je prediktivno održavanje 4.0, znači cloud computing, znači to je, da kažem, oblak, gde kreću se, ajde da kažem, podaci, cyber fizički sistem, znači to je sistem koji u stvari čini PDM 4.0, big data, znači veliki broj podataka, internet stvari i na kraju kognitivno računarstvo ili cognitive computing. Šta je cilj? Da se kognitivnog računarstva, cilj je znači da se ljudska pamet, ljudsko znanje, ljudsko stečeno iskustvo definiše preko kompjuterskog modela. To su sve spone sa veštačkom inteligencijom. To je ono što u principu inženjering našim rudnicima i fakultetima, institutima treba da iskoristi i da dovede do kraja. Na ovom slajdu je data, da kažem, ta spona između tehničke dijagnostike i veštačke inteligencije. Kao što vidite ovde, u principu svi koristimo pametne sisteme. Na kraju krajeva i naši rudnici sada koriste, da kažem, uređaje koje možemo podvesti pod pametnu tehnologiju. Međutim, šta treba raditi, kako raditi da mi valorizujemo, da kažem, sve te podatke i da na osnovu tih nekih podataka dobijemo relevantne parametre na osnovu kojih menadžment može da vrši proces odlučivanja. Ovde sam ja naveo nekoliko tih dijagnostičkih metoda koje se najčešće vode, znači od merenja vibracija, po meni to je sigurno jedna od najboljih i najkvalitetnijih metoda za merenje opažanja, da kažem, kompletne opreme, zatim endoskopija, termografija, analiza maziva, odnosno podmazivanja, magnetno ispitivanje, ultrazvučno ispitivanje i tako dalje. Normalno, to je povezano sa veštačkom inteligencijom, odnosno mašinskim učenjem, da bi se na osnovu svega toga izvršila
određena vrsta optimizacije kako procesa eksploatacije, tako i procesa održavanja. I na kraju, ovdje je data, da kažem, ta konekcija između PDM 4.0 i 5.0. Zašto pominjem sad 5.0? Pa to je nekako normalan nastavak PDM 4.0. A šta kaže 5.0? Povratak ljudskih ruku i ljudske pameti u procesu odlučivanja. Znači, ne samo više, kao što smo do sada rekli, PDM 4.0, da, primjena inteligentnih sistema, primjena robotike, automatizacije i tako dalje, ne. 5.0, odnosno industrija 5.0 kaže, ajde da vratimo malo ljudsko znanje, ljudske ruke i da napravimo zajedničku konekciju, da napravimo zajednički odnos između ljudi i mašina i na taj način da donosimo, da kažem, kvalitetnije i bolje stavove. Ovdje je data, da kažem, koji je to deo konekcije prediktivnog održavanja 4.0 i mašinskog učenja. To je formiranje, da kažem, tačnih, korektnih informacija i, da kažem, definisanje, da kažem, određenog mašinskog učenja. Međutim, šta je najveći problem? Kako tu informaciju prilagoditi i napraviti da bude izuzetno prijemčiva za machine learning, odnosno za mašinsko učenje. To je najveći, da kažem, problem koji se može očekivati. Međutim, to nije problem koji se ne može rešiti. Pogotovo nije problem ako se u ovakvu priču uključe više instituta, više fakulteta, odnosno i na kraju krajeva i više kompanija kojima je to od interesa da primeni, da kažem, ovakvu vrstu znanja. Znači, ono što je isto jedan od zaključaka, znači ono što je do sada bilo nepredvidivo i ono što između ostalog je rudarska industrija što se tiče opreme nije mogla da nađe rješenje, primjenom ovakvih stvari može doći do predvidivosti. Odnosno do toga da se smanje troškovi, da se smanje vremena zastoja i na kraju što da ne, i da se poveća nivo profita. Eto, ja se nadam da sam bio kratak, koncizan, ali verujte mi, što se ovoga tiče, toliko toga može da se kaže, toliko takvih primjera može da se navede. Eto, za sada toliko, pa ćemo ostaviti za sljedeći Podex nešto drugo. Hvala vam na pažnju. Sad imam jednu, ajde da kažem, čast i zadovoljstvo. Ja sam normalno kao univerzitetski profesor napisao određen broj udžbenika. Ja sam donao 4, da kažem, moja različita udžbenika i ja hoću te moje knjige, udžbenike da poklonim određenim kolegama koji se bave, da kažem, određenom oblašću i nadam se da, eto, nećemo stati na ovome, da ćemo nastaviti, da kažem, neku ovakvu vrstu saradnje i dalje. Hvala vam još jednom svima.